December ni som pathum sang ni som ni pali zirtop ni ania bazar thir tu te chibai ule kumthum liam ta kumsang ni som ni pakhat kumtir khan Mark Zuckerberg ka social media platform Facebook chuan Donald Trump chuan platform omve thei to lo turin an khuwa khira a Facebook account an ti thi saka Facebook a engma post le comment ve thei to lo turin an siam ani kha ma se tu na chuan thila danglam zota Zuckerberg company Meta chuan kumthar tira US President atana Donald Trump lak luani huna lak lu na in khoma man turin inaugural fanatan dollar makta duai khat atho ta thung kar ni liam ta khan Zuckerberg hian Trump hi Mar-a-Lagoa a Chennai na midang tel ve lovin na muwa kar ni liam le meu chuan The Wall Street Journal chuan Zuckerberg an Trump lak lu na in khom boi puina sen sewatan dollar makta duai khat atho thu an ron puang ta a Hei adik nge yemti in CNN chuan Meta official ten zota adik nge ti an fin fia thap to ani Zuckerberg hian Trump sarkar tharin technology lama malaka tumdan zir chiangin amale company in thuk zoka than tho ve theidan tura zong mek di in CNN chuan an ziaka soito angin Zuckerberg hian Facebook atanga pai chua Trump sarkar a lu thu ka tum ve ta thung ani Zuckerberg hian in thlan campaign lai atang khan thilom dana muthiam chho hle ti alanga ama mi huat Trump chu July thla tha tuma ka ani tum khan ngai sang takin achungchang alo sei chho to a Facebook siam tu Zuckerberg hian Meta headquarters Menlo Park California The Circuit podcast in an komna amaya ka ani nuwa Trump aron ding chuak le a akut hum ruwa America flag ma han in sangmar le thei kha kanuna mi huai sen ka mu chian ber tumani ome alo ti to ni November thla US president in than vote thak ma deuh khan America rama tech company lian berber thu berber te chuan Trump ne na thalak dun kha anchak ringot to a chungzinga chuan Apple CEO Tim Cook te Google CEO Sundar Pichai le Amazon ho tupa Andy Jassy te po antela Trump bula oma mi puizinga in pholan kha antum veka moti mai turani a chuti lai chuan Trump la in heng company lian tak taka din mun sang berber chel tu te bula omle anjinga han ti vel te chu anom ti zong tak alo ni boka kumsang ni som ni in thana huat te kha mi zinga an beng bula han biak ruk ser ser te kha nuam atita tata anni lain lo hnar phal lo na sa box sia anin kop fu chho mek zelani kumin mars thla te kha chuan Trump hian Zuckerberg ta Facebook hi ala be na sa hlea mi puite mel mani ti hialina soya athu soya wang hian Facebook nei tu company Meta share chu ni khathil thu a hlut na za pali lai na tlaniam ngal pop ani kha July thamai khan Trump hian Truth Social a in thlanna ti boi tu tanina khunga tumjinga Zuckerberg ngei po hi ala soitelani kha mase tu na chon Zuckerberg chuan Tramatan makta duai khat a thole mia to si Zuckerberg company Meta hian kumsang ni som pasaria Trump lak luani khan poisa tho lova kumsang ni som ni pakhata Joe Biden lak luani po khan poisa tho chuang lo mase Zuckerberg hian mu tha muta nge ni Trump hi betha satli lo hlea Mar-a-Lagoa anin mu mai pi alama Traman zanri ei tura som tum khan Zuckerberg hian Trump hi Ray-Ban smart glass Meta siama present nge a heta hian adu tok mai talova makta duai khat lai thole ta ni hi Time magazine chuan Nimin Khan person of the year ata US president ata la thantin Donald Trump an than thu an puanga Trump hi kumsang ni som paruka US president ata la thantin ani tumpo khan Time person of the year ata an than alo ni to a tuntuma hian Time magazine hian politics atama pian non le na hi America ram chanchina a ang alom ngai lo an ti ani Time magazine in person of the year ata na an puan hnuwa Nimin Jingdar College an ve khan Trump hian New York Stock Exchange a honna dara wo a he huna hian anupui Melania le fanu te pani Ivanka le Tiffany te baka vice president atana than JD Vance te chuan an troi omani opening bell of wong ma hian Trump chuan thu sain Time magazine in person of the year atum ni nanan thlang chu choi moina ro pui taka ngai thu asaya Time magazine in avoi ni na he choi moina min hlan hi ama mi ai khan tu na mi hi thajokin ka hria tlong takin kan kal chho zelanga khowela boina lian tak tak ta hi kan chin fel zel thei ka be sei ati
Time Magazine Editor-in-Chief Sam Jacobs chuan kan ram chanchina comeback ro pui ber thlenna hruai tu le ho tu politics thila kalphung siam danglam na ro pui ber zinga mi thlen tu America President din hun siam danglam tu le khovel huapa America poimo na choi sang tu ani wangin Donald Trump chu Time Magazine 2024 Person of the Year a puanani ti in na soya Oval Office lu le tur Trump hi thuthar huanga palangsar ber le hu hanga berani ti hi phatrual ani lo atibok Time hian kumsang hazakwa somni pasari trangkhan Man of the Year ti in kum khat chunga kong sang sanga mi puinol puite nun phung khoidang lam na saberan hriat hnena choi moinan hlan thina kumsang ni trangkhan Man of the Year ti thin chu Person of the Year ti in an thlak ani tun hnaya thlan zinga langsar tak tak te chu climate change activist Greta Thunberg US President Barack Obama Meta CEO Mark Zuckerberg Pope Francis le Ukraine President Volodymyr Zelensky ten nia ni kumkhan zai thiam Taylor Swift an thlangani US lama kan cham laklo boka US lam thuthar bok in soi chunjom zel te ang US President Joe Biden chuan nimin khan US President ngai damna puang le ta a mi sang kha zanga vel zet angai dam anti White House official John President Biden athil ti hi US chanchinala thleng ngai lawani a ni khathil thuwa US President in clemency a pek nember alani antia atrama top trap to a atram top ma nge in ngai damna dangpo pon chuale manatum ni in soi alani cheubok Biden chon mi sang khat zanga zeta ngai dam thuwa pon rual hian America hian mi te hena nun thazok nei tura hun pek le theina thu ti amaneya President kan yangin thiam lo chang an nun sim to nun thara bultan le turte laga za ngai na lan tir tura thu nei na ro pui tak kanaya chumi hmang chon America khole tui mi puinol puinun dana nunga khotlang le ramtana theitop chu adu na ril rupu to te hremna sut sak le hi antana ka ti thei sang berani a tharum le ral thuam man lama hrem ni lo abik takin rui hlo wanga hremte chunga za ngai na kalan tirani atiani President Biden and mi sang khat zanga vel zetangai dam tak te lisi media pek chua ani lova chuti lai chuan ngai dam zinga hian sipai bang te nurse te le rui hlo ngai te en kol tu lo ni to thin te po an tel ni in soyania Human Rights Poll te le Democratic Party hruai tu te chu an lom hle a angai dam zinga hian tun lai huna USA sual ni to lem lo an chung thuan rel lai sual na satak ni si entirna ni west sipai zinga gay sex lo mangte ganzan local ruga wanga man te po an tel ni in soyani bazara po kan puan to angin Biden hian a fapa Hunter Biden chu angai dam to a mitam takin an soi sela a soi sel tu te zinga hian Biden a thopui te po an tel nge nge a chuti lai mi heti za angai dam le ta hian mitam takin a fapan ngai dam awangan soi sel na kha hlia khu viau tura ngai ania Biden hian midang po ngai dam le atum thu a soi zuya Carlo omle tura hian mathar kan la leang ka sarkar chon mitin laka inang tlanga ro rel na zul zuin clemency deal tu te deal na hiangai tu adona mi pui himna te mi sual sim te din mun siam that puina le chance dang pek le na konga te ma kan la chun zomang atiani nimin lama khovel thil thleng langsar tak chu India rol thar Gukesh Domaraju chess world champion no pang berani chungchang hiani di Gugesian World Chess Championship Singapore khelzo ta ka game som palina world champion lai China mi dingli ren na in world champion anita a Gukesi kum som pariat mi chau ni in game som palian khel chung hian game som pathum na thlengin an pani hian 6.5 points veve muin an lain hne to ka final game a Gukesh a chak jok ta hlawani World Chess Champion no pang berni thin chu Garry Kasparov ni in kumsang kha zakwa somriat panga khan kumsom ni pani mi ni na championa kumsom pariat mi Gukesian kumli zetin Kasparov hi aron khum ta ni final game ma sabera le game som pani na liren hi chak jokin Gukesi game thumna le game som pakhat na chak jok ve thunga abak chu anin draw veka game som palina Gukesh chak le in world champion anita ni bazari lo thira wangin kan lo me